Ole hello thì bảy ule muốn trong tủ cho nên là cái lâu lồm lấy vét cái chỗ bên here này lại nè chọn này á ninga mo October ninga cái chuột thằng á thì hiện cái bị đổ ra cái lô na cái bài khí lem anh khỏi đang làm về lẽ lúc con này electronic issue con vô đó na cái bị hiện mình vô sọc đó na chú rồi sur vì chú về video chú về nào còn xem mà cái bị đổ location về thế bộ sẽ lâu nó bắt ta kiến còn xem cho vòng có bài khí V4 around 5 version 4 con gì á BS6 gì á chú vòng in BS6 BS4 Hawaii con in power hi là chấm đều lắc cả chú lẽ mà thì diễm đều lắc thế nào cái tia Botronic ta kan vô về ngã Botronic ECU cho nên mà làm bằng sprocket tại hiện 13 tit cầm mong bốc à còn thế mình pick up cho xem về set tổ bốc ECU nên trong cột chuan lẽ mình performance cho diễm về đều lắc bị sayang hey bốc còn là bằng bốc ngay tế tế dám sổ lại pet tổ ngay dám nó sẽ thấy xem mà traffic thế buổi sắc này cái bị hệ anh xoay lại tay là Yamaha technician chuyên này Yamaha thuộc rất là chuẩn hết ta mà in private in workshop ở Hong Ta Yamaha điều thay này tham pe cho nên lũ tan chuẩn pan chi vía bằng two wheeler works anh ấy nghe two wheeler đang pon xem thấy vét mechanic thiểm là tụi con này anh em mà xem ngay tại này chuẩn đầu pan đòn này hết taเป็นช่างอะไรแถมthế mà tại hiện bên thằng phal bốc traffic police bốc con bazaar hay mi thế là mà hiện nhà cái gì nó chú thì là khác trong tuần là bên thằng khác phal chuyện là vào số đó bốc cái không ai chuyện nào khác traffic police kan đi là lộc phal tháp à bên ngon thấy á bên phi liền hả vậy là thôi về hay vẫn chưa tên tạm nhé cái là nốt luôn mấy đó nhé buổi hôm nào chắc rồi anh còn mất thật rồi thì lại hiện nhá chuan hay Chris đồ rồi nè Chris Pro hay RCB product trong sang tắm lúc đây chuan Botronic cái gì mình tuột cho người ta đi cái nên xin nó I don't think to hình vụ tuột chơi mày hey quên là cần vụ tuột chú nị chú sang chuan hey map switch ở tiền lòng hal bốc mapping one là chú thắc thấy đòn ta xuân hay ECU bel cho người ta hay wiring về người ta này chú tiện sao chiếm tệ vắc lầu ăn vua là cái nào tiếng nói Chris Pro đồ rồi nè hay RCB product cho sang tiếng hậu hi hay thì hi nó cũng hay RCB
caliper hi Aerox avo te brake caliper hi brake pad chom mala hi Aerox part ni V2 po vo te ding che hi chuan hi master cylinder hi brake master cylinder ani 17mm chuk vek lo meng olak chu har deuh leka hi brake upgrade na thatak ani 17mm 14mm kha man lai khan ya nei lo tu na hian chuan tilanga hian hei grip RCB grip hei kamang mega ke pon te hi thakop me zali zanga samsari panga jong ani MRP tapoi oma chuan ta hian liquid mali oil chang sang om boka around 5 man chi te bike chang sang man chi race street race hei ke po kamang tu na kan thlakang 10W40 street race so ka bike hi engine oil thak ngai do na chuan brake pad tilama hian omai ceramic brake pads anita brake pad thachi aman na chi tengo hin nei ha bike chang sang mil around 5 te po oma chuan oil filter om boka high flow chuan tiang chang tam khop mai tilama hian hei bike da boka bike chak z mai khai hi ni Chris Pro bike tilama hian hei om boka hei KB door bol chi asir chi hian oma adu chuan pan chur chur thei RCB product chang chang cha thei chuan Roland sprocket nei boka tila hian hei chang chang R5 V3 te MT te bike chang chang mil an cha thei vek boka ni Aerox soccer te chen chang chang tam mai chỉ là mấy cái bia là buổi khóc mà hay mình xiêm rồi vậy là hiền cần xiêm mà là mới vỡ vỡ mấy mà tôi nào có là hôm trăng nào hay cái bia chỗ này thì lại mechanic thiam mấy mà khởi chung ở đây cái bia wiring cái chung đây được đây vắt là plug and play đều tóc bằng khai nó về vua tóc thì thằng làm nó tục ngay lâu zip tay cái cái rồng cái miệng rồi thật Portronic ECU này hay map switch om hal boka map 1 true mapping 1 lại true thak thế đó thì này chứ chuan này wiring tắm vàng rằng ấy phải phải đâu là cái kalti rằng ấy đó na chuan oil hi kan thak nga langa liquid moli street race 10W40 hi kan phang venge chuan oil filter nen chu voina kan thakang oil change le electronic ECU vo vel tin ani chu chuan ama hi dyno du dan angin hemi mapping hi thak dang lam vek thei poka chu mong changin kan lati bokong amo ama hian mapping pani ron kengsa bai kitle ma zong ina tak ka de shet bokang amalam hian sprocket 13 ka mang mek boka chumi na tang kop chon tlem chuan danglam ve deuh to tur angai la thang tilama hian hei loss namte let's get lost ran thleng boka munam turu thaini ani adventure rider na ve deuh to we hei bai kha dam chi kan jong deuh ril ru deuh ro ma sela a fairing bike chi a hian in kan la tang lak lo ni ai ka na ti mek ka ta ka vo tur chu la om noi me noi ka ron phit via wang to na chuna hian a wiring tur vel kaldan toran siam vel mek to na tamang renga hei thu ruk fel deuh lek ngai ang chen khu quick shifter line ti ang reng te chuan ami map switch line ti te ni de noi loma ECU hi stock ka chu omrang don thowa ma se Portronic hi kan vo telanga chuan Portronic to ka thogonga kami stock ECU pokal alaman thei tho hemi inga kha khomi vo tel kon tro hei hi ECU aya kon hei vo le in stock ECU ka na thok la thei thawa te an duna thak thang me thei don ti na ni chu
ตัวเห็นกูตัวอะไรกูก็ไปก่อนนะคนนี้ก็จวนนินไอ้ตัวละเปียจีตัวละคริสโรดอร์คริสโรดอร์กันเนี่ยจวนนี้แกเบียดอร์เนี่ยจวนตัวละเป็ดอกผมนะครับเนี่ยบอกว่าถึงไล่ชุมชนทุนไปกับโซ่ผมคมนะเดี๋ยวแล้วกันเนี่ยอันก็คมชีนายเราไปกับต่ำครบมาอ่ะไปสิลตีร์เต้ไปเสียมตีร์เต้โอ้เลี้ยงแบบชิมเต้ปะอันนั้นมันฉันทำชีนครบไหมกันหัวโซ่ส่วนถ้ามีสวิตช์ให้ connect ต่อมีแมปสวิตช์ค่ะ connect ต่อตลอดอีซิวพวกกันหัวโซ่wiring โซ่ต่อพวกกันนั่น zip ตายยังกิลคอมมันโซ่จุนไหมกิลคอมมันกันอ่อนชิ้นตัวนึงเทสก็ต้องให้มาเสร็จตั้งกี่กันแล้ววัวเราเลยสิส่วนทำให้ตัวออยล์กันทักเลยงั้นจะจุดนี้มาเรียนปากตะลุตาเสียมจัดจัดเสียมตัวดังลุดไปเลยเสียมเลยจัดจัดเสียมตัวชั่วเลยลุดเลยก็จะจัดจัดขจานเพื่อนถกถึงจะได้ลุนครบไหมนุ่งไงนุ่งไทยดีแกยี่สิบกว่าเพจเจ้าไหมเฮ้ยไม่ปิงทักนะไม่ป่วนเลยจุดทักนะอีตานี่ตัวนักวันเพจด่านก็เอ็นล็อกอ่ะไอ้ที่ว่าเพจเจ้ากูวันนั่นตาดิจู่ก็ทักจริงอ่ะพวกนี้เพจเจ้าไม่เป็นจู่เราแม็กที่ไหนจู่ตัวนักวันก็ทักเลยอ่ะแม็กวันก็เลยแม็กเฮ้ยอีซิวไม่เป็นทักนะตัวนี้ตานี่เฮ้ยไล่แม็กวันเลยจู่เฮ้ยทักไหมค่ะหลานไล่ปนทักเถอะดินไล่ปนทักเถอะ engine off on แค่ไหนแล้วengine oil กันทักกันChris engine oil อันมั่งเวงไง Chris Pro ตาจากนะว่าโอฟิลเตอร์กันทักฮัลบุกงะกันวิ่งโชว์ไทยตัวชวนยิ่งเล่นหนุนตรองอันเจ้าตาก็ส่งเขาโดนสินี่จวนเฮียทีมโดนกระล้มรับทักเลยคุยเลยว่าจัดโดนนี่กันจะว่าไอ้ฮิตเล่มาถูรุกดันจนไงนี่ถูรุกเดาเล็กไงที่นั่นมันนี่มันนู่นเราเขาจนrace plus สิ่งที่เรียกวันเลี้ยจู่เขามั้งชัดจุที่ข้านักกินอะไรโน่เวลจวนติเลงอ่ะมองจังอินชอบไหมยังนักกินทุเรศตัวนี้โหลนะมันหมดทักไอ้แม่จงแล้วก็ถูกหัวโล้นพอดี
ta vắt mày chào vắng đang nghe ăn ăn ô tôi là hiền mẹ pin quan nào mẹ cả đang làm nó feel rồi xong lẽ mà hắn chẳng chắc về tôi rất phong ai đồ nọ không rồi thế chốn đang làm về nghe chú nhỉ ở thổ đàn không ô shit về đâu tất mấy thì đâu vọc vọc đồn vợ ông về mấy pin mua nào mấy cái tôi nói hơn chuan tại nó đuổi nghiên ngàn tiêu lệ bộ công an trang performance suốt lệ mà giống chụp gain vềตัวเราง่ายอย่างpower chu stock งดไอจวนsprocket มาลำปอง13ของมังบุกเสียvềเดี๋ยวเล็กตัวเราง่ายอย่าง second gear พอถถังชัดลัดอินกระเชียก็ไงไปหลังหรือว่าเป็นไงจุกเสียแล้วเสียมาไอ้ก็ตัวนี้ถถังจุดชัดvềเดี๋ยวไงจวนกระเชียผมเสียจวนนี้คลอกทาร์กันเป็นอีเบอร์จูก็ไปกับมั่วแต่ฮันไม่ปิ้งจูผมที่วันเล่จูมาอัดหน้าโทดานจินีผมกระชากกวลที่ตะจังเฮียนกระดูดานนั่งยินตีด้านนี้จูจวนนี้สต็อกอิสยูค่ะแล้วมันที่ทั่วบอกอะไรอินวัวเรื่องการชนแล้วจวนให้มีอัพลักประคาดวัวรู้ไหมค่ะสต็อกอิสยูค่ะน้าถกเละตาทั้งมาตีทั้งละมุมเราชนเละตบไทยที่เห็น看完 video 就都到破的了场，扩得挺多了。找这个咱们是不是啊？你ตัวรังปนtestตักๆเลยจุฟังเห็นวันนั้นตอนจวนกัน video จะดูตกพอดอีละช่างแกเบียก็ล้มแล้วไหม next video ทำจากไหนหมดแล้วเช่าตัวเนี้ย